Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Boyik TV. Kali ini kita mau nyumet mercon lagi nih guys. Di sini Bang Boy punya mercon. Ada berapa jenis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 jenis nih guys. Yang pertama ini mercon apa nih, coba kita lihat guys. Oh, ini yang ditarik nih guys. Ini mercon yang ditarik nih. Oh, ada banyak guys. Nih banyak nih. Yang kedua mercon smoke. Nih tuh. Ini mercon smoke. Yang ketiga mercon las ini. Yang keempat mercon ini nih guys. Sekarang kita mau dari sini aja guys. Kita nyumet mercon ini dulu nih guys. Kita sumet nih guys, sini nih. Satu, dua, tiga. Oh, mantap guys. Ledak guys merconnya guys. Oke, lagi guys. Wah, ini mantap banget nih guys. Jauh sampai ke sana tuh guys. Kita sumet lagi guys. Satu, dua, tiga. Wah, nggak meledak guys, jebot merconnya. Nah guys, masih ada dua lagi nih. Kita sumet lagi guys. Kita sumet lagi sekarang guys. Satu, dua, tiga. Meleduknya di situ guys. Asapnya ini mantap guys, sampai ngebul. Kita sumet lagi guys. Satu, dua, tiga. Balik lagi guys, meleduknya ke sini. Balik lagi merconnya nih guys. Aduh. Tuh asapnya guys, tuh. Sekarang kita sumet yang ini nih guys, nih. Oke, kita tata dulu di sini guys. Ini jangan salah, ini kecil-kecil, suaranya mantap ini guys. Biar agak gede. Oke, ini udah ditata nih guys. Nih tinggal kita sumet ya. Oke guys, sekarang kita sumet ya guys. Nih, satu, dua, tiga.
Nah, keren ya guys. Mantap. Bekasnya ini sampai hitam-hitam nih guys. Oke guys, kali ini kita nyalakan mercon las ya guys. Kita nyalakan dua-duanya nih guys. 1, 2, 3. Wah, ini satu lagi kurang nih guys. Kita nyalakan lagi guys. Oh, ini sepertinya sudah mati nih guys. Oke, kita buang guys ini, tapi obatnya masih ada nih guys. Udah nggak nyala guys, buang guys. Kita ini ganti mercon ini guys. Ini ditarik nih guys. Oke. Langsung kita tarik nih guys. 1, 2, 3. Wow, mantap guys. Nih, lagi guys. Wow. Lagi guys. Wih. Sampai pengeng ini ke kuping nih guys. Nih guys, lagi guys. Wow. Lagi guys. Woi, mantap nih guys. Coba kita dua guys. Kita nyalakan dua mercon nih guys. Oke. 1, 2, 3. Mantap guys. Masih ada dua lagi nih guys. Oke. 3 lagi nih, masih ada nih. Langsung kita tiga-tiganya guys. Apa yang terjadi guys? 1, 2, 3. Kenceng banget guys. Mantap. Oke guys, sudah habis semuanya guys. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.